Yeah, Hamzakwethu, this is Durban Network. Namhlanje ngisiphethe sonke istable saseNdoni Music Production. Usaliwa, uNdoni, uGandaganda, uGqizile. Bonke baphelele sisidoni. Uzizwa kanjani namhlanje ukuthi nihlangene nonke la nenza khona itho yecompany yakho? Angiqale ngibingelele bonke abantu ababukelayo iDurban Network. Igama lami nguNdoni, owumphathi wecompany Ndoni Music Production and Event. Namhlanje ngiphethe amaciko ngaphansi kwecompany uSaliwa, uNdoni, uGqizile, kube uGandaganda. Okokuqala nje bafo angawadla amandla abantu, ngicela ukubonga wonke umuntu okhona la ngoba akujwayelekile ukuthi umuntu wesifazane mayenza into kuphuma insizwa, kuphuma intombi, kuphuma obaba, kuphume ngisho abantu abadala. So lokho kungenza ngithobeke kakhulu, ngibona ukuthi abantu bayakholelwa kuthina. Ngijabule kakhulu, ngifuna nje ukubonga wonke umuntu othe wenza lo mcimbi aba impumelelo. Ngoba awenziwanga yithini uthi ube impumelelo, wenziwa abantu. Yes. Saliwa mfowethu, nihlangene nonke as istable namhlanje nizopromote umsebenzi wenu. Itho yenu le epromoter nina, etshela abantu out there ama-fans ukuthi ikhona le company, iyaphila, iyawaproducer ama-artist and ama-artist aproducer ile company. Wonke asezenzele igama njengoba nonke noba-4 you are already an recognized artist. Angibingelele kakhulu kubabukeli beDurban Network. Ngiya ngithi ke mina yonke into inesikhathi sayo bafowethu. Njengamanje wonke umuntu obengasikholelwa kuthina nobe sithatha kancane. Abantu bazomkhombisa ukuthi sibakhulu kangakanani. Ngoba abantu abenzele umcimbi ube impumelelo. Okusho ukuthi nomuntu obengasinakile kumphoqa ukuthi akasinake ngaphandle konegama. Kunamagama ke la kumaskandi kuyenzeka umuntu ezwe kuthi uthe angabuya azoconfirma kuwena. Kuneyinyoka khona abaqondile thina sihamba nabaqondile ke inyoka one side. Engingakusho ke nje ukubonga kakhulu kubathandi bomculo, sibonge nakunina abafowethu ukuthatha abantu nibabeke ngisho bengekho emcimbini. Indoni music ikhona isazoba khona, kudlalwa nje ingoma, siyabonga kakhulu. Siyabonga. Gqizile ngize kuwena mfowethu. Ukuhlangana kwabantu namhlanje bezobuka imisebenzi yecompany yenu kusho ukuthini lokhu kwena? Cha mfowethu, angiqale ngibingelela abantu emakhaya. UGqizile lo mfana senkanda kwaCholwana. Mfowethu, ukuhlangana kwabantu kangaka bebaningi kangaka mfowethu, kuyinto enkulu kakhulu kithi. Njengabantu abake babukelwa phansi isikhathi eside, kungazo ukuthi into yethu ayifuna ukusebenza. Yize mina bengiseyibrand encane kukhona abafowethu abangaphambili. Kodwa mfowethu siyabonga ukuthi abantu bekhomba ukusupporta, futhi ngiyacela mfowethu ukuthi abalandeli nabantu besifazane bemsupporte kakhulu uNdoni ngoba kubuke ngazi ukuthi abafuna ukumenzela iqiniso ngendlela eyanele nangendlela egculisayo. Siyacela mfowethu bemenzele iqiniso mfowethu uNdoni. Siyacela mfowethu nasemsebenzini yethu siyacela besenzele iqiniso. Size kuwena Gandaganda, sikhulile le company. Ayikho icompany engaletha abantu abangaka incane. This is a very recognized company. Kusho ukuthini kuwena ukuthi ufico uSaliwa, ufico uNdoni estableini esesikhule kangaka? Angiphinde ngibingelele bonke abantu umbukiso ofinyelela kubona njengamanje. Cha ngathi nje ngathi iphupho. Into yomuntu angazi ngayibeka ngithini. Kodwa nje uma ngabe abalandeli bomculo kaMaskandi bangaqhubeka bayisupport le company ngalendlela bayisupporta ngayo, siyathembisa nathi ukuthi siyobuyisela kubona, sibanikeze le ngoma emnandi abahlale beyithola kithi njengoba sisingethe le company. Siyabonga. Ndoni, yini mhlawumbe kuqhubekela phambili abantu abangayilindela kwiNdoni Music Production? Indlela esisebenza ngayo kule company ihlukile, senelisa wonke umuntu, siyahlela kuzokhipha uGqizile ula ko June July, uSaliwa uSeptember, uGandaganda yena osiqalela unyaka ngoba naye usahamba ngepace yamasingili, bese kuthi uNdoni ngogood, okusho ukuthi thina enyakeni yasiphoqa ukuthi asikhiphe sonke kwicompany, and uma sokhipha sonke siyanikana isikhathi ukuthi wonke umuntu makaphushe, wonke umuntu akafocus emsebenzini. Uma khipha uSaliwa sonke sibheka uSaliwa, makhipha uNdoni njengoba nibona nje sikhona. Thina esiqikelela kakhulu kule company ukuthi asiphendule into engasidingi, asikibe abantu beindaba, asikibe abantu abaphakeme njengoba sila sibekwa abantu la sikhona. Abantu siyabathanda, amacika wafunda ukuthobeka, wafunda ukuzehlisa ngoba akukho kumlingo bafu. Okunye kumele sikunderstand, awukwazi ukuthatha amandla kaSaliwa, awukwazi ukuthatha isikhathi sikaSaliwa. Into engiye ngiyibona ukubukelana phansi nomnqwaha umuntu afuna ukuthi abe inkunzi ngesikhathi engesona inkunzi. Yonke into inesikhathi sayo, abaculi mabathobe beye ukuphakamela abalandeli. Saliwa sesivala nje mfethu. KuneNdoni Saliwa Music Festival. Sicela usitshele ngayo, ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi
balindele ukuthi bayi-attende njengoba sekuyi-festival esekuyaba. Ne-date-ke ngentathu siphumile umhla ka-11 October ngithi baba. So besiphelele lapha eDondotha wesamthethwa siyacela ukuthi masibuye ephasikeni wonke umuntu athenga amathikithi azobe setholakala. Siyafisa ukuthi kulonyaka ibe impumelelo kakhulu ngoba sibonile ngonyaka odlula ibe enkulu engathi-ke lingenyuka izinga lingehli kodwa konke kulele ezandleni zababukeli nabathandi bomculo. Ngani kwethu siyafisa ukuthi niqhubeke nisupporte le stable esesizakhele igama elingaka endimeni yamaskanda. Halala Ndoni Music Production halala.